Saif ema onu. Don randu shingal in Irak. Imezeos dovel pivarzik ewa bitaget mabro gandaj. Redwa din tekal kuit gand ma fomi ama minionet. Si daze maisto. Mismeurs daouvil c'houezek, porz ar pire en Aten. Digouet e saif hag e vignonet d'amman assemblez gant kantadou ar epu ideal. O c'hort oz maint abaoe ur zizun bennak. We sleep in the hall, but we are about more than thousands people. The weather is hot, so hot, you're noisy. I think some disease comes from pupils to other pupils, and there is no doctors here. جو قلقي بزحمته وعالم قلقه زهفة وننبستنهن نش وشوشتنا كيما وخوارنوا كيما. Spen blahanter ema astroladir akizman var an einchou. Ur veaj bepoanius, a skrijus deja. Un istor a jont diez deo de ziskulien. Tarik, ur mignon de saif, a seve evrek, ken dervez de saif. Reio wank deus ar vinorelez yezidi, zo ur pal en ofen, treuzi an arzou evit tizout bro a la main. Peb a villet karboutin o deus prenet devant varzu arzo Makedonia. Met ur zizun zo, neus bet karboutin ebet o lor a kuit devant den arzo. لازم حركة يمكن مقدم وهكذا تكتين ما مش باسي بحاولين قطاري ما بحاولين إنه قطاري فارسي وقطار البامنين بس نكوا ما باسق تنين هو باسق طيارة وأنا دروات بس باسق تنين عشان هنا مفيش مكان في ناس تاني جايه باشا كله مأمن عليها فبدكم تروحوا عندنا هناك في دكتور في كل شيء. يجوا الباصات راح ياخذوا اكبر عدد ممكن منكم روحوا لهونيك اللي بحب يطلع جاهز حاله يطلع على الباصات. Vardro enegernoz e kasser kelou et igweo kiriboutin benafin. Men enemet evit ober plas da repuidi neve, a kasarez o dedamman varzu ur ramp e band lewaten. ما وعد ما بدكم تروحوا الحدود مقدونيا بلي بعد مقدونيا لا We don't know anything, just waiting. I think it is going to be sad. Yes, because we are not free. We are in the camp, but now we are free. Dans ma tom, e kroglo de blega a pakaozrao. Benafin, ne ya kuit nemet are o deus a santet mont da ramp. Chomara saif hag e vignonet, evel a pe brasin deus a repu ideal. I have to arrive with my family in Germany because my older brother live there now. One person, $10,000 if he goes to Germany illegally. You know, the Yazidis people are poor people, and just we want to stay and live in a peaceful place and safe place like Germany. Ar vue en ur ramp repuidi, saif a oa revat petae. Michou en a tremenet e kamp fidanlik e kichen Diyarbakir e Kurdistan Turkia, e l'er magret an aodegez gantan e mizmeurs daouvil pemzek. Edad va beo tre devant d'ar stadou unanet gant evrek hag e vugale dit an ugen vloa. Da vloa var nugen e va chomet saif adran. No way. No way to back home. Too dangerous?
It's too dangerous of our life. We can't live between Arabs people. We must get out of Iraq, and we have to go to Europe and America and Germany and Sweden and other countries. Digemerare a rampe varmil repuat yezidi. Orvinorelez religiel diazed en antornoz an Irak. En religion e plegaz d'androuk an achaelmeur taoussi melek a rok trechi varnan. Aliez in belaket da azelerien an diaoul a blamor de ze. Lare d'arer o deus an avezet pevarzek la c'hadek a triugen en o istor. An ini divean gant Daesh e mizeost daouvil pevarzek. They kill us, they rape our girls and women, they training our children to become terrorists. Tigar Thessaloniki. Goude beabe beaget e meiz a lezen a hed a noz e tigwe saif hag e vignonet deus Aten e neil ker vras Saint-Broc'hez en antornoz ar vro. Taxi. How much it cost? 120. So much. Pevarug en kilomet a jont deo d'ober evit tizou da arzou Makedonia. Temperatura isto ok? I know the Idomeni border now is there is a huge number of immigration there. I think it's about more than 8,000 people there. I know the situation in the border is so bad, but nobody knows when the border is open, and nobody knows what is going on, because the law is European, not in our hands. By walking. وانا فيالي لا وانا فيالي How are you? I feel so tired. We are walking about 4 kilometers and we have a huge bags. That's why we get so tired. The border are closed. But when we can't take a number, our numbers. I don't know. We will ask here. Okay, thanks. Okay, to the office. Hey, where is the office? Where they waiting? Okay.
En idomeni, uspen 20.000 den a c'horto stremen an arzo. Dizesper e tivizon lakad gwask o stankanen houarn hag herzel antrenioù var a linen fred nemeti o liamma broc'hez deus peurest unvaniez Europa. ما رح يفتحوا إذا ما أمنا ما رح يفتحوا. ما لنا شغل مع البوليس، بوليس ما لنا شغل معاه نهائيا، اعتصامنا هون من فتح الطريق، بوليس ساعد هون. Save our children, save our children, save our children. Open the border, open the border, open the border, order the border. En moment an arzo. Kentost a dibosub de dreuz ivar un dro. Nemet vid un 300 benagadut bende dibabet divar an urz indigouet en idomeni. Var a luskze e vichere de saif gortoz mizhanter a rog tremen. We have to go to Macedonia, but now I think we have just waiting. Some friends give me 1 tent. Now we have a one, but we are 5 people. The tent is so small, it's not enough for me. When I come here, I don't expect that, but I saw friends here. I know the friends before in my village in Zorava in Sinjar. Tonight is going to be very cold. Yes, tonight is very cold. Have a good night. Have a good night too. Gant de ran galon e lezom saif hag evignonet evimont varzu omham en leti ur 5 kilomet bennak pellor met en tuont da arzu Makedonia. Ul lec'h divenet outo. یاده برای تا پشتایم وكيد جابي كده بو بابا خديب زحمات الله امجي من واسي مالافي سيفيغو هبتدي افتر باسي چادر ابو هاي خد دبرنا وياخد برای تا دور ساعت كده بس والله باران هات تتبهدلي ما بجمتها وخلاص سليمة مش هذه أوروبا عارف أوروبا يعني. سيما هشت 2014 ساعة شاري اسبه داعش بسر قندي مدقرت Dar mintinze enam denaskuit de skorm brochengal ar bechmergaet, soud ar det Kurdistan an Irak, o lezel ar yizidiet diziven dirak bandenadou armet Daesh. بيش مرقى سحابين عطاتو أسلحة فان نبون فان شاوكر فان في دردي فان بو جنو زاروت خو خلاص كان وچن بكهفن چويدا اشوم ازدحام كا قلقيا قوي الويدريبو بيش مرقى بازدا وجماعتي ما بازدا وعائلة همت بيرا. And we spent one night in the mountains. Then they say PKK opened the way from Syria as a corridor
from Dohla, is a village, as a corridor to Syria. Me and my family try to escape it from these corridors. Before we reached to the PKK, ISIS suddenly appeared in front of us. When we see they check out and they say for people get out, we escape it. We turn the car to other sides and we escape it. Then the ISIS comes by guns and shooting to the car. We not stop because we want to escape. Then we saw our car is old, but their car is a 4x4. They have a good car, but we don't have a good car. They captured my family. They take the cars, they take the money, they check a people. Then they say, stay here till we be back to you. When we say they go, we decided to escape before they come back. Then I spent 5 days more in the mountains with a few foods, with a few water. Just we have a clothes that we wear. We don't have anything, we don't have money, we don't have a coal. My uncle in the north of Kurdistan, he's a safe place. He called me and called the family. When the PKK opened the way to this village called Dohla, he bring with him some petrol. And when he reached the mountain, we saw him, and he crying because all of his family is with me. We don't know if the ISIS will again suddenly appear. We are afraid because we know the ISIS killed a man, they taking children, they take a woman as a kidnap. We escaped from this corridor from Dohla to Syria, and then from Syria we escaped to the north of Iraq. We spent about 14 days, and then the PKK also helped the Yazidi people, and they opened the way from Iraq to Turkey. Pemzekte zo tremenet baoe monoskuite di domini. En ur zistrei var arzoù Makedonia e c'had kavon meur ramp diazee de vipadout. Sea of worries, sea of fears in our country, only tears in our future. There's no past, if it be your will, it shall come to pass. Before 2 weeks, the border was open and they passed a few people, but now the border is closed. Now we don't have any hopes. I think the border will not be open again. We live around the waters before, and about 2 days, 3 days, we killed a snake. That's why we transferred to Bika Tens, but the Bika Tens is now disturbed. Maybe it contains about 70 people or 80. Yes, the phone is here is very important because if you don't have a phone, you can't contact with your family. Now my family are separated to 4 parties. Some of them in Iraq, some of them in Germany, and some of them in America. I am here. If I don't have a phone, I can't contact with them. أقفلها. إيه بس لا أقفلها. مصر دايا يعني أحيا أبي كم أشتاق لرؤيتك شي مريبة صاحبة نزعن تشتكي جيس نزعن
مفقودة خطفها عن بون داعش خطفها عن السيف معها هشت جاك درباسي شنقال بوين أو ما أقوى ننجيش كسريبو ترمبنا كامنين بو أمبيتشن فرسي ضروري نتكش معهم ممكن شكاوي ديجي ممكن شكاوي 10 سالي وتعشى وش خارب برن الجماعة ما يزجابون ضروري يزجال بعد 10 شغل بتن شنو برن وزعدانا هم نقا وريد يبت كوتشوبون شنو مسافاني مكشتين يخزار الزمين مكشتين شغل ما بعض ربع ما شغل مهارين سريجا وشنغارة فهم شنو سوري عيشن قال دل دشاوته دل جانو عيشن Enez Lesbos, enez en Chessian et Moregi, ur 50 km bennak deus ker Izmir et Turkia. Amman eva douar et saif en Europa dar 6 varnug en avis c'hoevrer daouvil c'hoezek. Bloa daouvil pemzek eva vardro 5.000 divroa do tigoud amman bende. Pepini a rank paia 1.000 €. Evit ter ur vestreiz, var vorz ur vak plastik, be prenet e brochina gant abaserien. اولاد صغار عم يبكوا اي والله في صعوبات في امواج يعني بتضرب البلم والبلم تبعنا كمان كان صغير وعددنا تقريبا 49 ما عدا الولاد الصغار. Digemeret evan gant tud a volonteva deus ar bedol hori diliat serr deo a kaseno de c'ham. Un treiz ar varus, a ranker klask ober meur a vech aliez, a rog don a ben. Hag en eus lachet kanta a doa dut. Etre miskerzu daouvil pemzek a mis c'hoevrer daouvil c'hoezek en eus klasket saif tremen dekwech. In a third time when I tried to go from Turkey to Greece, the water entered to our boats. It was sinking. Before we sank, I called 112, is a Coast Guard of Greece. Then I sent them my location. I sent to my father message, I am sinking in sea. Before his reply, we sank. Before the Coast Guard reached to our boat, and by jacket water protections, we are float on the waters. But 3 children, they don't have a jacket over water protections, then they died. And also women and 2 other children, is 6 people died. When I reached to the beach, the army of Turkey put me to the prison. I spent 1.5 days in his prison. Goude a c'hwitad en skrijuze e klaska saif CV a tarik tremendrean douar o vondre Bulgaria. The third time when I tried to go from Bulgaria, we are walked about 10 hours. I think we walked about 20 kilometers. بو تقريبا ساعدنا درجة حرارة تحت الصفر بو سنبيلت دي سيفي خويز قرد بو جمي دي بون. When my cousin Seve want to drink water, she found the water is freezing. وحالي ما قلقنا يا خوش بو قلقنا يا خوش بو قيش قريان جن قريان قو هاقا ما خونا سلمان قو مرن. Then taxi came and see people want to illegally go from Bulgaria. They call the police and then the police came. أم كان ما دسيد ما وهاكرن أو نهلان يكش ما خل بينهم
مبالي مش ما برن درافي مش ما برن عمل ترامبيل قام الزنكرن. They put the people in the car, and by cars we are arrived to the Turkey border. I think 35 minutes. Then they beat the people, and then they send back to Istanbul. Then I try to go by sea again in the 10 times, and we reached Lesbos Island. ساعات شهر هناك أم جهانا جزيرة مثليني. أشكر كابتن سعد وبقية زملائي في فريق اليزيدي للإنقاذ، والله الجماعة كلهم ما قصروا، كنتم لنا فخرا، وهذا من نقبل يونايتد ريسكيو. Have a good life and God bless you. Thank you so much. مثليني أس عالم جوجل مشن باتختور أسجلك ناخوشم أمشون باتختور قدتي قوت أبزاروا أسجلك مرتاحون زكيبو متعب مش بيراجر. إذا نسيب شبابك هه بس اسكارم حلق اسكارم بطاني كينا بطاني كي هون على اعتصام. ياسر هوا هناك بالنوبجة هناك حبي شتي شو وشي ما ليش شتي لا غير كامل بس عشان هيك قاعد يقعد انا بخوري ورا الدهنية بيسي كده هنا شاي شو ده زحمته بس لازم ازلام شيء هكذا ما شيء نكره مش نزان برن الدنيا سارة خوارنا وزايننا وكا گوشت و ناكرن جارقا بتني متخول دا في سبيل ام الهبينا دير باكا نمشن
Daou varnug en aviz meurs daou vilc'houezek, devez gwaldol Daesh en Airbus Bruxelles. Var an enhouarn deus Arzou Makedonia et tiskoué a repuidi in dorn a dorn gant poblans Bruxelles. شباب اسمعوا، أنا اسمي عماد، أنا من إدلب من جبل الساوي. لك يا خالته لا تفتح. أنا اسمي عماد، أنا من إدلب من جبل الساوي. لك يا خالته أنا وقت ليش دعوة حالي؟ أنا لا برا، لا ولد، لا أفلام، أنا أهلي كلهم مولود، بس أنا أطلع برا حالي كرمالكم كرمال الأطفال. ما خمسة خير، مالي حتى أنا فين نطلع طريق فين نطلع وين؟ يا خالته إن شاء الله لا. لك إن شاء الله لا. لك إن شاء الله لا. يا شباب يا تعالي ساكت يا خالق ساكت يا خلاص يا ما بيشارك ما فينا موس ما بيشارك ما فينا موس ما بيشارك ما فينا موس بعد حتى شيء سربان أقلية هذا قال لك إيش ما كوشتين 5000 ما أقلية كتشك 5000 ما بيكوشتين والله زعمتها 3000 قيتو جنيه ما بين قبتين أبشكا زعمتها يعني إذا شما أفتش مبصري ما بي حدودك وهاش مرة أنا كان I think we never go back to our country because we don't have a country. And the second country that we have is Germany, because most of Yazidi now are in Germany now. I think we will waiting here till the border will be open. شغلي من ألمانيا مدبي أسبام سائق تاكسي. مستقبلك خوش بيرد بورين وحياتك خوش إن شاء الله. When I in Iraq I was a biologist, but I left it because the situation there is not safe. I think I will be chemist in maybe in Germany or Holland. No! No! على الذهب يا جماعة شتي عادي شتي عادي يا كمان ولا اوبن ذا بوردر ذا بوردر اوبن ذا بوردر ها خرج ولا انت مشكلة ماي فريند اوبن ذا بوردر بيجي ماي فريند اوبن ذا بوردر Open the border. Tomorrow. Tomorrow. Evel betro kase dendro betegomoto e finan devez gant Saïf Tariq Saïda Salah. Me ponder e an er galfenoz. A gouzout rom e tremeno sizun a rog menem belfemendro. Peno chom test epkin dirak dienez tud zo de devea o mignoned a hed ar zizunio tremenet ganto. A gol zister e jom an tamm o chikour on eus galet digaz deo.
dispartie de Avignonet, pepini de Zédu. Saïd, ne skelu e berroaz digandedat be paket gandeish, zo deux de naten e virat kave de yontre, et ne ram gui e ban le war gerben. ام ايدوميني هاتنا بدري يشبر ايدوميني منابع يعني بطريقة غير قانوني شن اوروبا دراف جرد بمهرب دراف خوازن قلق وشمناي يعني بهايا أفدر كنيسة خوارني وغرادة الدلاجة وبتنا يعني بيدرا في الدلاجة. السلام عليكم. هرسي شم أسبارت كم بيسيورو أبدا ما. أبرو سيشما؟ سيشما دي عطلية عطلة سيشم يعدي نفسها حدود وضعي ما نيقن جديسة بيدري فارنا كيما آفد بيدري نينا تواليت نينا حمام نينا البيدري ني وضعي ما قالك يزعم دع Privechu a strinkadennu a gaver et al kichen e kamp officiel skaramagas var por spire. Mais leun e a ramp. A prenet an nor deus a rez o chomet paket o fri var an glouet. الو او كان جيبو تا كوريخو امير شان بو المانيا المهادوان زدبو دهي مهادوان زيان زبو ابتنيش وانا راستي درافي ما نبو امشن الفيت هايرا هما دي شبا برادرة ما تخص بهرنا بالي ويجو وسنا قاعدين نجي عاجز ما قابجت بني اخباري ويشينا جانات بيرت بيبي انا تلفوني ده 15 روز جارك زعما ولا ده 15 روز كيتشكا زاروكي كيتشكا ويدري مساعده ويتكن ويدري مساعده ويتكن كان بقى قاصر هذا الشيء مدرسي اسبوعي حفر روجا ناده يورو دلتي يعني بعد ده يورو يشبكن وترى انترنتي وان الرصيدي وان Dosta de Zidomini et virat kavet CV à Tarik et zanter et ma ramp au vent de via Cheret. Krog et a repuidi de via Kasset de l'Ehal. دم من ذري ما أنت تشتغنا بو ما قلق تعبديت وما قلق زعمديت أم حب قدنا حملين بدري أميتشن بها والد خو أميجي بطريقة كيتشن طريقة تهريبي أميتشن يعني زاب حامل مجي ما متشن سرايدا ساعات يدو ساعات حتى بس في زبل أمسمونك أخذين من دكان مهاب المينا دور تجارة شون بعد دكتور شكي شفه هناك أم جو خام فحص كان جو فحصنينا أم تجارة شون بالي هر تجارة بس دو حب كدانا مه يعني أم دكان بيسيف أم يدسشن بالي Urguz de Betra. A gammant muior vide l'Ehal. 3 000 € a ranker payen da baserien et dicas unden de vro à la main.
Met CV atarik, no deus ket ac'han a war e di peyen dito o daou. أنشونا ورجي هكذا خلاصنا هكذا خلاص نبون تخلاصوي إسلاماتي تجهاي سويسرا تجهاي كدولتي مطار دنمارك داري تو واي فاي بعد کی تكاريش مرة لدي مالا مرة لدي كي جسر خطيبي غني تو واي فاي بكر توصيل الدي لا بزعمتها تزعم جيتا بدري ما مليات تزعم جيبر بزعمتها ولا بزعمتها بس هكذا تخل بتشتري زعمتني ما بنخوش زعمتني ما بترسم ترسم چانته تهنه تشته تهنه جلگه تهنه إيبا ولغة إيبا كيلو عنها ما ذكرتني شو دام تشاب باشا من هذا بنت شوي ألمانيا أنا شوي مطار ألمانيا عالم الكير دارت كافي نوبرا المطار ده نوبرا طيارة داد عالم الكير دارت كافيش مطار دارت كافي تجي هر سر شارعي اشتهاد بي بريك يعني نزان بت تأشنا يعني علاجي بيجي هذا قد تواسع على قدرتي هذا كورو سليمانو هم جان معلومات Eo la nevezamzer o parañ war Mykonos, paradoz an douristet. Un enezeni kaer e kreiz morege. An maman saif un tubenak trejoù striz. Me diez evokejañ outa ra kemeret e ikar gant paserien. Gwezet on eus, en oa klasket kemera harnij an de euro, gant ur pasport be peget e boltre doutan. Met dijeloet va bet an trucherez, a skarzet va bet kuit deus an airborz. Evit chom eb sponta a baserien, on eus laket en gaf gantan dreguz, war un teven e meiz ar geriaden da boen kuzeol. I decided to change myself, change my style. I cut my hair and I make tattoos with 3 stars to be different, and I also change my clothes to be like Europeans people. I feel a hope because we are 4 in the last time we are 4. One of us passed and 3% back, and there is another people with another smugglers and they also pass, but we are 3 back and we have a hope now. Dan de war l'er vintin e klask saif tremen vid an neil gwech en airborz de vont de Villano. I was the first one. I go to checkpoints, they check your passport, I pass it. Good morning, welcome on board this EasyJet flight, short departure to Malpensa. We would like to extend a special welcome to our... When I was in a plane, I know the plane will take off. I was happy, but all the time I'm a little afraid because I think if they show me or they check me. But when the planes take off, it's the best moment in my life. I take pictures of Mykonos from above of Mykonos and from above of sea to be like a remember in my memories. Digwe de Milano ne ket e chuar veaj c'hoaz. Rede da saif kemer an tren, treuzi bro Suisse, a rouk digwe da München e bro Alemañ. مغوز قامم يونم
جنبان جاتوان بحسينوان جنبان ما. I feel very, very relieved. Yes, and very happy. It's the first time and it's the easy way that I came to Mentions. And then I will visit my family. It's very beautiful feelings. الو شباب بس ولد بالي بنرت مبيني. الألماني هذا مرة بيبقى جوازة ما ألمانية شبيه من ألماني الألماني مرة بيبقى مقول أوكي بعمل شو شرطاق جري أبا مرة بالألماني بيبي شبيهة مرة بالألماني بيبي قلت بخاف مقول أوكي شو هم تشوف فهمنا كنا مزايم بيس بيرنا قنجد بيجي أكا حكم مقول بس نظام ألماني جواز ألماني جا مقول أوكي شو شرطة تبي ما غين جو متخوار وهردين كم بعد دكتور سؤال جيتكر دكتوري قلت تبعية وشيء أكيد بيتبعية وهرم بهوالات كر يا بيجام تشيبو نص أكيد نص مرتاح تخش كام شغلي درابي وكام هن الشغلي وهناك دينكر درابي وكامل قاعدة بشتي أسهاتيم دمها وأسهاتيم 3000 بيسات أسهاتما أثينا أسهاتما سالونيك والسالونيك أسهاتما بلغاريا وبلغاريا أسهاتما سربيا وسربيا أسهاتما هنغاريا والبيرا أسهاتما نمسا وأزش نمسا هاتما باساوا ألماني براتبي وجهات هي دين ماما تقريبا دور 3000 ماما إيه حياتها ببر بس شعبي جهراقي خوش درا يعني جن قاري بشغلي قاري هر تشتي بقى بس عراقي هردين بس مادة بو وشغل بو زماني قاعد شغل تي بقى زماني قاعد دركها بي بس أغلى زاري مش نهاضي خوشة بجاني دا تشت بيشي عمايا CV à Tarik, tad lia ar plachigowank, o deus bet o statut repu a debro a lamagne. Saif en eus e statut die, me gouzout a ra bremañ e vo diez dean derel gant studio apotiker. O tiski a lamanegman gant ar zonj lak a dezonezon vid ar yezou de dalveout vi beanju bennour. Saïd had a zo chomet e kamp skaramagas en Aten or esperout a tour be a digemeret en Europa ar c'hornok dre ar program had lec'hi a repuidi.
ببد بجيهان ما يكشتين وفرمان يزيد ما سردي لي هي هوار هي هوار اي خدان كسكن ما جما ببد بجيهان ما بهرامه ما يكشتين وفرمان يزيد ما سردي